Pemirsa ring sajeroning Nincapang Pantai Katrep Tiang markas miwah pelayanan pengaduan informasi sane nyayubin krame Polres Badung ngawigunayang kawentenan pos siaga miwah penjagaan loke dana diaksa diraya. Pos puniki taler kakentenang unik santokan medaging Bali kulkul antuk piranti tradisional mebebaosan krame Bali. Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Leo Dedi De Vretes rinslah galah ngeresmiang kewentenan pos siaga miwah penjagaan Polres Badung sane kewastanin loka dana diaksa diraya. Mapolres Mausang sadurung nyane kewentenan pos penjaga wantah merupa tenda sane sampun kagentosin pingkalih nanging kahanan inucap kejantenang nenten kukuh turdangan kenipakibah. Ngelarapan kawigunan nyani pos jaga anyar inucap keaptiang personil Polres Badung Presiden Nincapang Malih sesele ring markas komando saking gangguan sepisanan Nincapang layanan pengaduan informasi ring sajeroning nyayubin krame. Ring pos inucap taler kedagingin balik kulkul pinaka ceciren budaya lokal sane ketah kawigunayang anggen piranti tradisional mebebaosan krama Bali antuk mupulang krama ring pemargi agama sane rajek memargi. Siaga dan penjagaan di Polres Badung dengan nama Pos Loke Dana Diaksa Diraya. Raiswantara, Bali TV.